Meghalaya ke dai long lelam kia puthak KPO Karbi Anglong District Committee atum Meghalaya Deputy CM aphan ka chetongdam. Inut Samir Bhuyan pua pherang ke klembang apiso so aphan ke thang ke chok polam ki ke klang. Karlitang Sumila Ronghang P Memorial Residential High School ningkan ke thom ke chok ke talong. Arnai langsolek thea rong along rong asar ke baramei ke parapon. Meghalaya ke dai along le alam ki non malom hurisai. Laso alam non puta ki jut jere ka jok kaching wai ching sai jia phan United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Committee atum Deputy Chief Minister Meghalaya Secretariat along Chetongdam si Khanduli along ahoy alam ki kapang samsirak jia phan chuning ritakang. Halada kaching ki chingwai dampen MLA Siwa Bhalang Dhar Amethang Amat Khanduli along alam ki kepang samjia phan lamchak chipipon anpar tame Khanduli along kedo akhasia khetum mon sampen kedo jia phanta Meghalaya Deputy Chief Minister hin pen chuning ripon lapen ahoy along khe angbong kacharbo abedatangji mon sampen si kaiketa do thagnang jiputa UKPO amei phua hin penta chuning ripon aruni phai kre chokarni UKPO Asong atum Meghalaya Deputy Chief Minister aphan ka chetongdam khot prap jin pen mon sama tharman chingki chethan pon poputa lamthe nang pidun laswa hud UKPO abidisar Pius Stein lapen nivel war atumta chetongdun news text report Malang News. Ini ladap Shillong Secretariat along dum kewang lapen United Khasi People Organization pen kewang lo asikiram tang arni Khanduli long lamki pena jok sini tum dak lang lo nasi darat kebang jiat tege lah kan lo je dak non Khanduli along non amat mate prapjin pen ada non sam gitu ye pani tum dak MLA hadap lokal MLA nak yang MLA lo palang li sio palang hadar tapi palang li ke deputy chief minister of Meghalaya lo nasi alang li kan alang li dong kebang ye tege lah lo itum dak non amat palasu Khanduli along jadi ini angbong kacar usai alam ajok itu nang lo itu bedak kewang ke ada non amat monsam atau mon tapi jadi mate ada mesen pen gitu ke tapi panci itu cikinya sungai lo masih dak itu malam itu advisor tu lo tapi United Khasi People advisor tu dihin rimbang kudu atau ledak klepra dan member tu lo dapat kasih student union tu betul lo masih alam tu mana mini tu boy kan nama curolo alam tu bidi sore kipi pen masih itu ledak kewang lagi thang nata alam tak kali labang so non amat ada Khanduli along monsam atau mon kebang ye fan dapen kado ka bedak Khanduli arat dapen Karbi Anglong kedua arat tumpu tabe ni kacuning ridam kacuning kang tungke ni tu makan akaprek nang mathari ni tu wadak kebang ke border isu alam de itu kebang kali itu kebang ke wadak non amat ningkang sam apa de lahai cebong cengcek alam ke di fan sini tu alam Samir Bhuyan puinu da pherang ke asai klembang apiso so aphan ke thang ke chokwa jok apiso hin pen diphu thana long lamhoi pabondam alang liphan under section IPC 325 51/23/498A arona teng pen silam hoi pabon pondo apiso pen ke than pona teng ke alang li extramarital affair mate kaprek aluso pen kaching kita do pikwa julongsi apenana phan chap julobonta laso karjua jok apiso so aphan holoksi ke thang ke chok padolo lason si alang li ND News lapen kido live along ta pherang ke sai claim dun bom pasi apiso hin pen phan pachini pon alang li hin pen isimang humeme alam kapachini pon ke alang li penan amen binong ke Samir Bhuyan kali Najmol Hok pu henla lasi Najmol Hok pu isi amen binong pulotang te kupia potsi inut hinduari so amen Samir Bhuyan pu kachipi kok laputa arjuni me chenam news text report Malang News. More husband Samir Bhuyan বেলেগ মাইকী সিহঁতৰ লগত এফেয়াৰ চলে তো এইটো কথা যেতিয়া মই গম পালোঁ
তেওঁক সোধা সুধি কৰিলোঁ, তেওঁ নাই বুলি কয়। পাছত মই চালোঁ, চোৱাৰ পাছত যেতিয়া মই তেওঁক মানা কৰিলোঁ, তেওঁ সদায় ৰাতি কি কৰিব, মদ খাব, মদ খাই আহি পেলাই মোক মোৰ ল'ৰাটোক ডাং খাই উঠি পিটিব। এইটো কথা লৈ মই আজি এসপ্তাহ আগতো থানাত আহিলোঁ। থানাত আহি পেলাই OC ছাৰক ক'লোঁ। OC ছাৰে ক'লে ঠিক আছে, যদি এনেকুৱা আছে এবাৰ তোমালোকে কথা পাতি চোৱা, মিলি গ'লে ঠিকে, নহ'লেতো মই কৰি দিম। তেওঁ বুজাই পেলাই দিলে, তেওঁক বুজিলে, পঠালে। কিন্তু আকৌ যোৱাকালি ৰাতি তেওঁক মই গম পালোঁ, পৰহি এনেকৈ লগ কৰিব গৈছিলে। যোৱাকালি ৰাতিও মই গম পালোঁ যে তেওঁ বকলীয়া গৈছিলে, বকলীয়াৰ পৰা আহিলে। আহি পালে যদি ঘৰত কিয় অহা নাই, বেলেগ জেগাত বিজি আছে। কওঁতে তেওঁ আহিলে ৰাস্তাৰ পৰা মোক মাৰি গাড়ীত বহাই মোক মাৰি মোৰ ছোৱালীজনী আছিলে ঘৰত লৈ গ'ল। ঘৰত লৈ গৈ পেলাই তেওঁ মাৰি আছিলে, গালি বকি আছিলে, বেয়া মোৰ মা দেউতাক গালি দি আছিলে। সেই সময়ত মই ভিডিঅ' কৰিব ল'লোঁ বুলি তেওঁ মোৰ ফোনটো লৈ ল'লে। ফোনটো লওঁতে মই ক'লোঁ আপুনি যদি মোক ফোনটো নিদিম, আপোনাৰ ফোনটো লৈ ল'ম। তেওঁ কি কৰিলে, সেই সময়ত আকৌ বাহিৰত ওলাই পেলাই মোক আকৌ মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। মোৰ ল'ৰাটোক মাৰিব যাওঁতে তাক একবাৰ দুবাৰ বক্সিং মাৰিলে। ল'ৰাটোৰ বয়স কিমান? ল'ৰাটোৰ 14 বছৰ। তাক দুইবাৰ তিনিবাৰ মাৰিলে। সেই সময়ত তেওঁ লাট যেতিয়া চলাই তেতিয়া মই ধৰি ল'লোঁ। ধৰি থাকোঁতে মই ফোনটো মানে দলিয়াই তেওঁৰ পেলালোঁ। আচ্ছা, তেওঁ সাংবাদিকতা কৰে যে কোনটো চেনেলত কৰে? NB নিউজ আৰু কিডো লাইভত। আচ্ছা, তেওঁ সাংবাদিক বোলে বহুত মানে দম দি থাকে বোলে কোনো তেনেকৈ? তেওঁ ডাইৰেক্টে কয় যে পুলিচে আৰু ৰিপৰ্টাৰে মোৰ কি কৰিব, পুলিচে মোৰ পকেটত থাকে, পুলিচে মোৰ কেতিয়া একো কৰিব নোৱাৰে। আৰু ৰিপৰ্টাৰ হতে মোৰ কি কৰিব, ৰিপৰ্টাৰ হতে কোনোবা মোৰ এটা নিউজ বুজালে মই সিহঁতৰ 4টা নিউজ বুজাম, কোনো মোৰ একো কৰিব নোৱাৰে। আমি গম পাইছোঁ তেওঁ দুটা পৰিচয় পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে। কি হয় আছে, মই এইটো তেওঁক ইমান দিন আগতো ক'লোঁ যে আপুনি দুটা যে ID চলাই আছে। কি ID চলায়? তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড চলায় আৰু ভোটাৰ ID চলায়। তো মই ভোটাৰ IDটো কিছুমান দিন আগতে চালোঁ। আধাৰ কাৰ্ড চাওঁতে মই তেওঁক সুধিলোঁ বোলে কিয় আপুনি এনেকৈ চলায়? ক'লে তোৰ কি মতলব, এইবিলাকত একো নহয়, মই মোৰ কৰি ল'ম। আধাৰ কাৰ্ডত কি নাম দিয়া আছে? তেওঁৰ অৰিজিনেল আধাৰ কাৰ্ডত নজমুল হক দিয়া আছে। বৰ্তমান কি পৰিচয় আছে? তেওঁ সমীৰ ভূঞা বুলি চলাই আছে। তেওঁ যে নজমুল এইটো মই নাজানো তেওঁ এনেকুৱা কিয় কৰিছে। আপোনালোকৰ বিয়া বাৰু কিমান বছৰ হ'ল? 15 বছৰ হ'ল। তেখেতৰ অৰিজিনেল ঘৰটো ক'ত? অৰিজিনেল ঘৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট আমবাৰী। তেওঁ এই অৰিজিনেল যদি নজমুল হক, তেওঁ সমীৰ ভূঞা বুলি এটা হিন্দু পৰিচয় লৈ আছে, তাৰ আঁৰত ৰহস্য কি? নে জেহাদীৰ কিবা হাত আছে নেকি তেওঁৰ লগত? সেইটো মই ইমান গম নাপাওঁ, হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে। তেওঁ মোৰ পিছে বহুতখিনি কৰে, মোক কেতিয়াও সঁচা কথা নকয়। সেইটোকে মই ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁ মানে হয় নে নহয় বুলি। Nijang Karbi Anglong Duaramla Constituency ke Parlo Langtara Along ki Kimpon Kalitang Sumila Rong Hang Pi Memorial Residential School Ningkan ki Thom Arta ke Plengarani Aruni Phaikre Trokarni Talonpon Labangso Jai Megalong Iam Prabhat Chandra Taro Karbilo Charlia Song Me Pu Samson Charon KWJF Ame Phi Violet BP Ben Chenglok Atunta Chetong Dun Labangso Jai Megalong Kalitang Sumila Rong Hang Pi Akumlin Sitame Ingtupon Lapen la so Charlie hem ke pating thurja phan lapen lo Charlie somaratum ke do ke thaga hemate hostel sitame Karbi Anglong Termas Council atum langponang ji pusi Charlie hemathan bang ake hoy Babu Singh Rong hanga hin pensioning ripon pothalang so pen khorsing terona kelo aberta Malong News kalang lo labangso askula long kacari abang pun pidum channel listen tu misalnya ke kan tampo sini selo nong ege isipen lambang ke ilitum jokka chilo taning palang bena as a token of love punti tipik nang ni kan sam anong ege masap surat taning sam klasi kilong atun taning sam panang ko lapen kilong le abang pun pusumanta nimbiri roha khai ningoiri Muneng kibang jilang sengkana bangki ni silong munji Muneng kibang jilang sengkana bangki ni sikicing sinong ilong bunji punangning citabra Muneng sengkana bangki labang sohong jailong karjo pono pinang pinabeng sikipun pupunong pera Ningci rod kudra kibang jilang sengkana bangki ni senang pek cepatlakan pupusining pera Lama bangki arjipon bomlonang ilitum matenglong lantitan bunji tatunglang Nona bangki Ilitu labang so sekolah long kacau di bangku bang pelipun. Ilitu mapana dapanong pi kambarim kacau di do. Lu ketandet ke cokci, lu kacau di cokci. Ilitu majutang, ilitu majupata. Rimbonang ji, bibonang ji pun ilitu matasi. Hektet beredet stami. Ada kacau di bangku bang pelipun mata. Itu kambarim berpanggon lo. Itu culture. Itu promote culture.
itu mas society long putih itu ang tek gunai lapang su ang tek gunai jitu matasi ada kali bang pemerintah ning hangsi itu matengo cumi dikpen kacali untuk tipin itu matengo ikan barim mate ridnong cinggi ikan itu matengo nampak lagi lasi kado kowe lapang su ikan long Eljum CM kaci pati itu kacing honai kacali itu tumi dikpen sanksipen dan kacali itu matung yang itu cisi cedang kamelu protein lapang su hong jailong sebang pan ikan apa lanjir pan senang itu pana porang itu asik kado kowe ini tuh tak dampak tera ini tuh hedra ini tuh mapan ini tuh mah cali bangku kanti itu nangkekan bangku itu kolong pola sih kado kowe dan ngarong cipi jumanan protected rated ikan anteng lele ini dia pun tuh itu kado kowe dah kolong bangku jumanan dia pun buku sini sini asik kado kowe ada kacali bangku jumanan macam langsung hong jaya long kebang pen ini tuh kan barim nong cinje ikan itu buku sini asik kita bincang tentang problem. Aruni Paikre Trok Arni Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo langso mi pia hawaralong arnai langso lekthea rong along rong asar ke badami pedapon laso along jukison lekthea phansi aronatang atengpen arnai langso lekthea rong asar batpon rong asar ke badami along karbi rong asar ame koila mati aro ame pu dakiram rong hang lun sepo mate dun me pu sardenging ti chunbang Rasing singnar rong asar ras teron pen chenglok ongdung rong asar tum cetong dun si ardipidum labangso arong laki kedamtang paru krisir kebra troksi kebra ho aningkan si rong cukim lebonta kedamtang anabangke rong si kacing wai cirung cerek lapen bisar kindar doan ason sitame risak hidi hemson lekthea rong along si cerap dun bomlo lason si kedamtang aningkan an kelapuson si padam bomlo bonta non ke kecehlo wing pen ajok akasik sak koksi pening pen abangke rong asar nangke badja phansi rong barin risak hidi hemson lekthea rong asar along an chuning ridamlo laswa teng pensi arnai langso lekthea rong along rong asar jokison lekthea phan arona teng pen pekon la pen labangso arong along kado kabe doning ko rapho amdo pusi pachinipon chuki hola pen amerson terang na kilo berta malong news laki nanti tuh juga akan kasih ini jeruk pati lo ada mana itu kecil-kecil kan ada sih ini ada masuk nanti tuh angkang pilo ada masuk alam pilih kok asal itu macam lo lebih yang ini abang ke ada langsung di anai langsung pilih kerong ini kan ke rong salo lasi ini rong asal ini don kita kado kabe arak lagi don ko rapi andolo kita mini gula kado kabe kita ini kenapa kini rong asal kenapa sih pemisen pe cari pasal di grup konten tenang itu kupiak itu kisung ben sinang itu pini ladak rong kaciseng ba rong asar nang panang pa jadi itu maki dua kisung ke lapan ke abe kita mini itu maki dua kisung kabe kita akini apa ini sendiri baca akini paling sendiri itu di film apa ini pun karong lapusan si adon itu open aja lo toni ko rapho dolo lasin mi tunta isi atau bar kini dam kiji ma kana jaksi alang di tunta ni tumba rong sa matan te lapang so kacitha du rong kedudun je pha misen pen chala pon di khansi ni so lekherong abang so sar kichibat pini pen pada ane langsung lekherong sar jukison lekhe phan je nilihin hemson lekhe pensi alang liphan sar batlu athema latak nilitum risak hiti pen latak ane langsuan kitu hilowing ajak tinklui nampi namdul pangkai lok pen ajoksi nilitum hilu pen ajok pini alang liphan kothot alang litum nilar pung wang pen rong rup na humri pensi alang litum amana pengwan pen labang pini arni nilitum alang liphan si misen bicara bicalong boy pansi ane langso asar sar jukison lekhe pansi aku pe komlo domahi arong ajalong kisesa hin penta cetong don aruni pai krek thompen krep ho an phongare sonapura long domahi rong aje surihini ra ingkora ka thoma sengkana farman pamanpon
Bangso rongaje Dumra Karbi keses Jun lapen Greater Guwahati keses Jun hin pensi cepatri piponsi aliralon pen paman ponlo. Bangso rongaje kijut siarni kapaman ponalong Karbi Cultural Society hin pen sita meche tong dunsi RDP dun sonsi aluhi sarpo aman pen keses Ameipu Chandra Singh Kro keses General Secretary Bida Singh Rongpi Secretary in charge organizing Sunil Tok Bipen Ongdung keses salong klembang atum cetong dun renti hanjang sopera jip sarong pinang kelau birta Malong News. Aryabhata Science Center Sonthan Mate Science Aputhak Jaime Kedengpon. Aruni Phai Kretrokarni Chingthong Block Arlo Aryabhata Science Center Atumpen Jaime Kedengpon. Assam Science Technology and Environment Center Chihekpen ASTEC Guwahati Kerap Lapen Lamtoy Kipia Tengsi Aryabhata Science Center Chingthong Block Atumpen Anisia Farman Lochalia Somaratum Angbong Kacepatya Jaime Kedengpon. Jasemet nonapor Science Kecharli Pen Deadlong Rika Chingthur Kapaprang Dunjia Phan Akemang Tengsi Aryabhata Science Center Chihekpen ASC Sengponsi Sonthan Ahin Pen Than Mumpon Bomlo. Lason Thotsi Aningkan Bangason Si Aryabhata Science Center Chingthong Block Pen Aruni Phai Kretrok Arnisia Farman Church of God English High School along Sonpli Sonthan Aputhak Jasemet Model Making Cum Exhibition Poster Drawing Extempore Piece Mate Chesik Sepin Pen Lam Theke Jai Idea Competition Hai Hui Kachepate Pedosi Mesen Pen Sai Pechon Pon Ada Porphai Sirke Pen Men Kachethap Mate Registration Pedosi School Lo Charlie Anparta Guide Teacher Atum Amen Chethap Dumsi Puthot Church of God English High School Hamren Along Than Bang Phia Ke Hoi Sang Pi Tiplang Rap Sang Pen Pita Ing Tip Si Sonthan Kachepate Ing Tupon Aryabhata Science Center Chingthong Block Ameipu Joy Kumar Singha Mei Kachepahem Phu Ponalong Aryabhata Science Center Chingthong Block Coordinator Daniel Inghi Pen Mei Ki Phalam The Anparta Aluhi Kapachania Jamek Pechonpon Kachepate Ki Haya Tuma Phantak Ki Hogalo Pajerpon Hamren Perosamitinang Kelo Berta Malong News. Chamber of Commerce Bitung Rengthama Youth Forum Lapen Labor Union Tumra Phan Kerap Ke Pajerpon Nijangkar Bianglong Lakha Plisoteng Constituency Kapalo Ningkreng Teron Narong along Non Malom Suluk Suda Kedo along Aruni Phai Kretrok Siarni Chamber of Commerce Labor Union Lapen Bitung Rengthama Youth Forum Atum Jelang Petpen Bang Suarong along Palidam Si Kerap Pajerdam Lason Si Sang Han Dali Jangsu Harsun Pen Chenglok Tangka Tame Pi Pajerdam Jasemet Per Labang Suasai Kedengpon along Kepatir Pipon Lake Michael Kramsa Presiden Verskar Bianglong Chamber of Commerce Manov Kramsa Verskar Bianglong Labor Union President Lapen Telisram Piso President Bitung Rengthama Youth Forum Lasonsi Lapu Michael Kramsa Chamber of Commerce Hin Pen Unan Akera Pen Labangso Border along Kedoa Tumaphan Kibang Jilang Ahut Kapasik Saksi Dat Japhan Rabjin Pen Chingwai Chot Kera Sai Kiplain Pon Japhan Kar Bianglong Tramas Council Aphan Tuning Ripon Pedo Bothalang Sopen Korsing Teronang Kip Lo Berta Malong Pini pen ini thama prang nang li hem bang chomang khei tum hem menang kai long chok apu thang nang li hin pen than pachanik thata Nili than pachini mane ke lapundo nili la sorni bang hira dunje hira dam di lo ma hira sikti lo nili hem kiwang lo nili hem kali di lang dak dua sam chong aci dula amasi ayak nang than lo u itu ni tuna ci ka dang nang ko ram an tuna lang ka dang lo ma la tinga sor bang ka dang ni krek na chu pa chong du amasi sa tuna lo u bude a ting ka le bu bu ko ko sina ko lo u tuna lang hok ma dala tuna ka lo u a hok lo aru ni ka ke kan ko li lo a hok no ma a hok lo anti nak tumi ko lo puni tung ge china rengai di song du ko amasi ni di bang sama thalo u lo ante la tuna ke ka li long lang lang thu lang ko ni than da man lang man ni di hem ti li da lo na bang ma o oi ma ni ko ram an ge tuna lang ka lo tang hu ka na so sini li pula so pen ke minute po along minute si do man mi tu dat lo ani di hem reng ni di cinte amasi u minat ke alam jong sini di tong ni di hem ha di bot ini di hem di tin tong man ni li ta ki ka ka do ta bi plung lo an si ha pi an cha ri thulong lo o don ni an ke a khia ri thulong lo an ke ni di hem don na Pini tumla tak Vesker Binglong labangso adu hoilong nil tum kedam tang pensame suluk sudak teknologi pini dak dongka isik local committee la sondo la pen nil tum dak
West Bilong Chamber Commerce do lapen kapreka song do mo palithanang samil tum Chamber Commerce bangke puang tung mati kapal jir pini ke bangke nilitum ani ka ong pala chisiklong putakali sitame etum tumi chimailo pini lason manglo sitame la jidu ke phowek wek atum bhan di latum bhan litum ning ke me pen lapen itum ning kang sam pen mati ka chirap dun pen chakong murang bangel tum theke de los tame ke kichu kijun hormu itum ki dorde ki phuphe pen silitum la sang han dali pen chenglok ingtil hai tame itum make pini along same arong same itum pipa jitam long lo lapen hada kisung ke phowek lapen la non nitu karbia arong hadak ni somne rong ningkreng arong pridon hadak tadu hadak kamel tum palidam lo lapen dak rong ratum pen itum bidi suri Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.